basaga ibihumbi 77 nibo biyandikishije kuri liste y'itora aho batoreye kuri site 160 mu bihugu 70. Nitwa Shadadi Habimana, reka mpere mu burasirazuba buhera ndetse no ku mugabane wa Aziya aho Abanyarwanda n'ubundi bitabiriye amatora. Abanyarwanda bo muri Nouvelle-Zélande nibo babimburiye abandi baba mu mahanga kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Ndetse muri icyo gihugu amatora akaba yageze ku musozo n'amajwi akaba yamaze kubarurwa. Muri Nouvelle-Zélande site z'itora zari ziri ahitwa Waitakere Community Trust Hall mu mujyi wa Auckland n'ubundi muri icyo gihugu. Abanyarwanda kandi babo mu bice bitandukanye by'Ubushinwa bazindukiye kuri ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu aho bitabiriye ibikorwa mu guhitamo ugomba kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere ndetse n'abadepite bagomba kubahagarara mu nteko ishinga amategeko. N'amatora kandi yanitabiriwe na ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa, ambasaderi Kimonyo. Abanyarwanda kandi batuye muri Korea y'Epfo bazindukiye mu gikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite n'abaturutse hirya no hino muri icyo gihugu barimo n'abatoye bwa mbere ku bwinshi. Muri Korea y'Epfo site y'itora ikaba yafunguwe ku isaha saa 2 z'igitondo cyo muri icyo gihugu. Abanyarwanda kandi baba muri Pakistan bazindukiye mu gikorwa cyo gutora umukuru w'igihugu. Ambasaderi w'u Rwanda muri Pakistan, ambasaderi Fatu Harerimana, yabwiye ikinyamakuru cy'igihugu RBA kandi ibyishimo ko Abanyarwanda batuye muri icyo gihugu batoreye perezida ku nshuro ya mbere kuva ambasade yabo yafungurwa. Abanyarwanda kandi batandukanye baturutse mu bice bitandukanye by'Ubuhinde nabo bitabiriye amatora ya perezida wa Repubulika ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri icyo gihugu. Amatora akaba yatangiye ku isaha y'isama ya mu gitondo ku isaha yo muri icyo gihugu. Site y'itora ikaba iherereye mu murwa mukuru w'icyo gihugu kuri ambasade y'u Rwanda iherereye i New Delhi. Abanyarwanda kandi batuye muri Turkiya, Liban ndetse n'igihugu cya Chypre nabo bari mu bazindukiye mu gikorwa cy'amatora ya perezida wa Repubulika ndetse n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, abenshi bakaba ari abatoye ku nshuro yabo ya mbere. Aya matora kandi yanitabiriwe na ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu cya Turkiya n'ubundi Lieutenant General Retired Charles Kayonga. Abanyarwanda kandi batuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Bahrain nabo bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko kuri site ebyiri arizo site iherereye ku murwa mukuru w'icyo gihugu Abu Dhabi ndetse n'indi iri ahitwa Al Ain. Muri Qatar naho hatoreye Abanyarwanda bo muri icyo gihugu ndetse n'abo mu gihugu cya Kuwait nabo batoreye kuri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Qatar. Mu bwami bwa Jordania naho Abanyarwanda bahatuye nabo bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite, abenshi bakaba ari abatoye ku nshuro ya mbere. Abanyarwanda bo muri Arabia Saudite nabo bayiraye kwibaba kuri uyu munsi aho nk'abandi bose hirya no hino ku isi mu bari mu mahanga b'Abanyarwanda bitoreye perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse n'abadepite. Iriya kuri ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu niho bahuriye, akaba ariho bishimiye kuzuriza inshingano zabo zo guhita mugomba kubayobora nk'Abanyarwanda. Mvuye ku mugabane wa Aziya reka nikize ku mugabane w'Uburayi aho mu bihugu byinshi n'ubundi Abanyarwanda nabo bitabiriye ibikorwa by'amatora aho guhera saa